sme večerva tuka i za da im dademe podrška da go pronajdat vo sebe to što nije nikoga ne sme go podzaboravile, niko zagubile. Da je pogledat ili da je otkrijat čistata makedonska duša, koja ne presušen izvor na ubavina, no i na stradanje, na dobrina, no i na večna borba.